Debes atap tangkah ngaco. Iya, ada nyawan liu di batis jangan gincer nyawan. Kene jang ampun udah batis. Oh, malu mekacakan ya. Dia orang tuh. Man, sa gincer nyawan jadi besi. Kaden nak cangget dan gincer nyawan di kalangan kayang cinya. Nebel. Tiang sampun dijabon iki panyakan. Garang-garang nyawan. Mati dini. Yan cang itu ngomong mik cang itu batis cang gincer. Masingken. Makanya cang ale tongos dini. Nah. Aing mami tang lugro. Mami tang lugro ditiang kriano. Gusti gedelo ditiang parakan sayang sampun saya ngriki ring jero Meda sadang mana. Siap. sampun sida nunggal panugrahan Sang Hyang Ketu kelawaning Sang Hyang Rau. Dian semulup tejadir Sang Hyang Bos Karuk. Dios kadirase Sunarida Sang Hyang Surya kadirob-rob mikanang Surya Suwilip piatu baru wonten sorning mega mengkep di beden gulem monawu mati takut dia tepusin ngedon perlu bawan pun siruk gedelok dia tujuan mirip jejah ngedon sapa medal Gusti Gedelo Pelayan dirja tuakin sabar Ri sampun palungo Gusti mangkin dedon dikiring paseban Wijak lawan silang celakaan ini kesangre penditiang parakan sareng tadi ke ini senggacel nyawa Kaden jangan ada nyetrum ternyata gincer nyawa kamalunan kena oh marah ya sudah beri kiyonnya pulang semuanya Dion menguasai di kelabuan ini ya maju gini Usipati paling tukang kenang joh bedlot dan singa Usipati nah di kamasan tukang kenang ngoyo ya Los tolong sampun Ya. yang nu batis gincer nyawa ayo nanti poriot nge tiang sabun saya go Usipati deliwat kemo bang hel ngasane nyaman batis secara kena setrum tuh coba yuk coba sana yuk ya
Dewa di. Aduh, wah cik, kan cik dan jadin cik kau. Masih mawa yo. Wah, Kengken jo cara bungut be bedok kena pancing kena berjenang ieu. Nyen bungut-bungut awak ngomong. Ngomong ini pakai kecanyawan nih. Jaga etika cik mesti pati tau. Cuma apa cik? Bungut-bungut yang bebedok awak. Nah kan, kan orange cik. Iya kan cik yang ni payu. Bang kurang mesti pati. Aku nang mikau banget. Nyaman gitu yang kita mereka tadi. Kita maksud mesti pati sampurna panjang niki. Nah urusan niki nak urus sampurna yang di kos. Sampun mesti pati. Mau nasulung dia. Lo macam-macam. Kita sudah bersatu ini bertiga ini. Woi, Bantu aku. Coba di kau ya. Hai, swing back. Macam-macam. Bagus aduh. Ya benain malu benain bedok. ayo. Ya, iya kan. Batu. Badung baru benyah. Ayo coba kamu. Tegak. Kamu nikah lagi. Tegak. Nah, bedok. Emosi gitu. Nah, Dia. Ya. gede nang bayu Dia mengenai bayu dah tu. Bandung. sana. Apa sih jadi no tu batas segijar oh. Ye! Boleh. Sampun. Tegak ang matansi. Ampun lu dune dulek macam ni. Nengeng mata nasipit nengeng. Belum bawat pun silang kedelot kayu mangki. Waliwas tumiboya kemaruan tening sabar. Kengken kawi bawan Gusti Gedelot ri sampun tedun ring pasebat. Angop pidah angop. Diamet akan no haneng kusi mandi aja. Ya nerang jangan kesibak. Ya, Punapi. anu semawe lawan ini. Dan wendang sampean padu. Kewendang liga pada Gusti. Dan kanu samu samen pada. Padot. Iya puya temutangian mangkrat. Nabi mawinan sekali punikau. Metu ya tukang perbawa. Padot. Mapun likraman urut dan surut-surut ngan cadelingan pun sersang yang aji Saraswati. Nah, tuh dengar anak. Murid hanya bagian sang yang ngaji Saraswati. Sido tungal wahyu dian miku motangian sido anangun meru hiya kebaru dari tuntungin anyan. Nah. Sido matungilan sekala kelawan ning sekala. Iya tuh menau motangian medu ya tukang dibiut taksu. Dah mawinan wetuang madan di bio taksu. Ya, Lo kena tatangian puingani. inggih. Duduri lumampak silang kedelok kayu maki. Bipolayan nilawijak ya temuluan. Hitiang miring. Ayo lunan di palian. Si buat. Ya, Woi, udah ning palian. di kapan wian hitiang tuno sayaku. Rok singgah. Lurus. Mas seduran doh. Duran semawu. Lo hendak tuh lompok
sirang kedelot kayu mangki. Sageyo, saya ge. Hei. Iya. Iya doang Angkot jero. ya. Oi. Yang. Oh, yang lu nonton kau lihat kau itu. Oke, tiang ko saya go dulu. Tiang ko saya go. Iya. Kayu. Ayo, di kenyawan, di kenyawan, doh. Ki nyawan. Iya. 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 Ayo. Ayo, donet. Ayo. Ayo. Cara dagang lumpia aja. Ayo. Urus aku dong mereka. Waduh lumpuh. Lihat di tiang, lihat di tiang. Pangtan megiga. Iya. Oh, itu situ ya teripang kajian ini. Ayo. Woi, usaha kedua rasa lawan sirang. Ora sampun boleh manggen duwe rasa keiring parakan sareng tetigo. Aku mencerahkan kumakar uang Tiang parakan palunguh gusi patai. Bino rituas nalan gati ulun kayu mangki. Len kadirasa kayun benone jani. Mapon riwos hana angrenge rentuk satnyanir. Nalo sineng yaitu merawat dari kusi mandi aja. Ada baos ada, anu madani do sang prabu, napi lagi yang baos nih. Terus Ke sampun saleh. Anu yaitu marah kewontening pakemah. Wenten raris Lama kane sido anu do yayo teki sirang gedelon. Uang ulati atau gati ni kanang sedahu. nah, Rikalan wenden paru wenden ditah. Minakadi wenden ring dane gusi pate. Mangna ngeruruh sane mawasto sedah wong. Mapon kane yun siro narosite. Biparayan nilo angatagakan sirang gedelon. Pinaku pamukyaning kaki poleng kusuma. aman. Del pawacanane desang nade kengken kumanti ngrereh sedawong tetujone sing jadelen kumanti sida Ki Gusti Madelor kangahang dadi pengabeh menggelar kaki poleng kusiman. Nanging sadurung madeg pinaku pamukyaning kaki poleng kusima. Nggih. Mapon riwawu mawruh yayo teki narosine. Mapan hanuri ke kanan ulun pinaku tos ning Wisnu Wangsa. Oh, maro idolare suning nyen kasujatian Ki Gusti Madelor sing jadelek ngono dumadian sira Sang Hyang Wisnu nyekala prawan sira Sang Wisnu Wangsa pinaku awet-are sekala. Nanging sadurung tuku ke kanan sira narosine para wonten ing kusiman. Sadurung sedaya tembar wonten ing yunil. Yada medangyan kaya warwakyan ulu. Lama kane sira degelas amulati atau ganti di kanan sedahu. Pemekas jadi kengken.
yang sing melebakan di madan sedawon kekendian hidangan di madan kalian di madan jabat Iki kita sane mandang kayunin mangkin sapun api kayu. Ayo kayeng sanyan sira narenado. ini pun apa Pangsing maro batas satu webian. Pangsing maro batas satu di panjang tuan. Nyatuang gedelo pinaku tosin kasina trio mako tamu. ini Iya do mako dimitanya. Doan dengerannya. Kayun siro narusinin pado amuk dia keno ampu saja igedelo pinaku tosin wisnuan. Nah, ada tujuannya apa? ingin Dot mutian. ne mau pinton kau dan negosi pati abese bambakan sedawong abese nyaane madan mutiak sajo kesatrio bese pangse ngorto ke milang orang ne kesatrio mau tamu ne ani madan awataro wisnu kayak wala sing ada bukti mangke nambut ini yang Nah, Mapan mangke dewaso maku tamu nene mulu makalali. mangke dewasa utama Wa merekakan yado gati di kanang Wara nugrahan pun sila narus dengar Kengken jabot kengken carane ini hian Ne mulo baijo ane pilih utamo Dinga korto nak kewah kone ngale kursi Nak kewah kone ngale tegak Ne igadelot botanyi ane kan ditongos apa buin jadi momen rekomendasi Sajo. Mumbiang ben sia-siaan bekerja. Jauh rame galah dikecek. Maro patas ngalih sedahwo ya pitwi tan woro kaneng rupo batas nawang ada ane doe misadio ya yang kaki suram tadi Ya. ya nggih. lo kenang atangian begitu Umargi. mangkela kenang umahas mata dilek ya tembak udah widangan kusima Iya sabun durus Umargi iki yang ngiring. enak hengat akan tu sedah wong ya to kinarani makon makon tamu ya to kasnangga Inggih. yayan kan sing sade dulu mekan alungu kanen genah kan mau tamu Dia nurah genah sane utama kan senadi pengenikan tuwo bidang kelot kangin lah ku jalan. Kalau kangin dong. Dian bo kelot kangin dicu tongos sarwaning sarwa pingit. Nah, Dian kaje kangin lah ku jalan genah suara nuning sarwa dewata. Dian kelot kauh lah ku jalan genah sarwaning sarwa buron. Dian kaje kauh lah ku jalan dicu tongos sarwa senjata luwe. Iya di persiapan. Nah tongos banget. Woi, wah kan itu kayak mana pendapat? Ya. kelot kangin jaro satuan di mana Inggih. yaya tan sing saw ya to pinaku setelo gando mayu Ye. Benah tangan. ya tian mangenangan dari keramat pun sila gede lo tadi wah iya dia stun setelo gando manu nata nemu darah tapak iya iya begitu Sampuna mau saya dengan mayu jam Margi. Jadi Margi sedawo. Sigalo. Kelot kami ini bahaya tuh, apa tuh pas lewat. Dia tuh di kalapuan dia. Luar, saya teman tadi. Mengok pengeloro ya tenaga sapisan. Nelok peng-peno nagah ben cepok. Polok tuh dengan ancak-ancakin setelu. Sakit subuh neke dini di bibih sidra. Ya. Lah henak padu mawas akan. Boleh bel. Dadi kano sawang-sawang wang loro. Awiyak ya tembar orang setelu. Aja dua tuh. Nyenda aja dua 88 di situ tuh.
Mangkela kenak tatas akan nulungu. Iki, ieu kali sapunika di tiang atasan kalau ratu Ulah meuli di koloyan lo ngadek akan maneng soring tanu. Duras mundur. Kesana kan nuhun. Yayan kakak yang nolak kenak tegeri sumat. Main jalan. Lana